Sanibonani khala maphupho mawukuthi umusha la ekhaya besicela nje ukuthi subscribe ukuze-ke njalo masifaka la ku-YouTube channel yethu ungaphuthelwa noma ngabe nini. Uma ukuthi-ke le video uyibuka ku-TikTok besicela ukuthi uphuthume bakithi useshe lapha ku-TikTok ufike usifollowe. Ngijwayele ukuba live nje uzobona wonke amavidiyo amaningi, kodwa amavidiyo amaningi agcwele la ku-YouTube, so kwakho ukuthi usubscribe and turn on i-notification bell ukuze njalo uma ngifaka amavidiyo izothi nqinqi efonini yakho ukuze ubone ukuthi la sikhuluma ngani, ngoba wonke ama-comment eniwabuzayo ngizolokhu nje ngenza amavidiyo ngafaka. Uma-ke nawe ubuzile ungakayiboni impendulo yakho, scrolla semaningi amavidiyo engiwenzile uzofika-ke lapho ubone mhlawumbe impendulo yakho, noma mhlawumbe uphuphe ungeza nawe uzoscrolla uzocinga impendulo. Ake ngiqhubeke ngichaze amaphupho eniwabuze kuma-comment section. Ake sikhulume ngotshwala. Utshwala nje bonke. Ungaqhamuki kwi-comment bese ungitshela ukuthi hawu utshwala besintu, hawu mina bengiphuza isavana. Uma ngithi utshwala ubhiya ngibuhlanganisa bonke, obesintu, obesiZulu noma yilobu obuthengwayo amasavana, ama-Castle Lights, ama-brandy. Uma uphupha ngabe kusho ukuthini-ke? Khona usibuzile. Kusho ukuthi nami ngihlanganisa konke. Ngiyathemba ukuthi nisubscribe-ile nasilandela-ke ku-TikTok na-subscribe-a ku-YouTube. Lelo phupho-ke lelo lokuphupha amasavana, utshwala besintu, tholukuthi kugayiwe nje impela niphuzo isiZulu lisuke libika ukuthi abadala-ke bafuna ubenzele itiye, bomile, komele nigaye futhi utshwala ekhaya. Uma kuwukuthi hlampe abadala babethanda i-brandy, uyithenge phela nayo uyibeke la emsamo i-brandy. Uma unombuzo nawe sicela ubuze kwi-comment ukuze sizokwazi ukuthi sikwenzele eyakho ividiyo eqondene nawe, sichaze lokho ozobe ukubuza. Kanti uyakwazi ukusibhalela lapha ku-TikTok ucele inombolo ka-WhatsApp. Nisale kahle.